kumele ngi-address bantu bakithi angazi ukuthi nakhuliswa kanjani nina mhlawumbe emakini ibhlungu lento ngani ngoba leli gama lophuthu leli kwafa umuntu egameni lalolu phuthu aniboni ngani nina ukuthi kena manje lokho enikhuluma ngalo phuthu nilimaza inhliziyo zabantu bakwambatha ngikhuluma uDubula kekho angazi ukuthi Mthandeni lo nawe lento awuyikhuluma yini lento awuyikhuluma ngoba phela lento Mthandeni yaqhamuka nawe usuthe ukuthi uyaMthandeni umuntu omthengisi lo othuma abantu uphuthu yaba wrong le nto angifuni mfowethu ukuthi kena ngiyinabukelise ngiyojabula nje mina mfowethu mawungake ukhulume ngenye indlela futhi manje lento yophuthu ngani ngoba lento yophuthu bafowethu mina angiyithandi kunomuntu ongayakho ngikhuluma nje kwesingamanje lapha umuntu wadutshula kuthi usethuma uphuthu umuntu wadlelwa intombi umuntu uthunywa uphuthu umuntu watshotshelwa imoto uthuma uphuthu hayi bafowethu ngeke mina ngiwakaZulu angikwazi mina ukuthi lento le yokuthi nijabule ngibheka inavigator la line Bob okay angikwazi mina ukuthi kuyenzeka umuntu ajabulela ukuthi umuntu ufile jabulela ukuthi ufile ngangathi ukuthi mina umuntu ohambile uhlonishwa kabi anginazi ukuthi kena niqhamuka kaphi nina nijabulele ukuthi kena kunomuntu osehambile emhlabeni anginazi ngempela angifuni ukungasho uyabona angizama ukushintsha abantu bakithi wena njengomuntu omnyama umuntu wakantu wena umuntu unobuntu uyayibona not lento man lento yophutha niyekeleni kakhulukazi nje mangabe nizokhomenta emavidweni ami angiyithandi lento lena elibe nikhuluma yophuthu ngiyayizonda ngenyanya uyabona isele isephopho